Efesa te kia nga Paul lai khak bunga vaka khosakna huchi in ata de takte bang in pathian omdan zuite hi un huan Chrisin hon ita namtui ding a pathian kia nga thilbiak ding le kithoi na ding a isika akipiak bang in I na a khosa un misyang tho hita nahi man un kingai na le siang lo teng teng huai ham na to nalakwa lo khak in om ke hen za mo te thu ginalo gen te cham nui thu nangon huai te akilom lo a hi huai te gen sang in kipa thu gen zo un kingai hat le mi thang huai le mi huai ham in mi huai ham zo milim be mi a hi Chris le pathian lalgama gotan anei ke u chi na thei ma u hi kwa ma in thugina lo pe in hon hiam ke u hen huai thil te ziakin pathian thang pa ina thu mang lo ta te tung a atung nak hi huai ziakin amau ki khopi ke un tu ma tuma in mial nahi wa tun zo to pa a wak naung hi ta u hi wak ta te bang in omun wa ga tu hoi na diktat na le thu tak ting ting a hi wan to pa a akipa alam pom tak bang a hi hiam zong un huan mial thil hi ga nei lo te a leng panna nei ke un la pannak sang in adik lo dan u thei sak zo un agu ka thil hi nak te u again lel leng azum huai hi hima le thil bang kim adik lo dan mu thei a om tu wak hi lat a hi nak hi mu thei a om pe ma wak a hingal a wai zakin nang I mu hakin la mi sila ga ki pan tho in huchi increase in wa khon pe ding chi a hi huan mi hai te bang a om lo in mi pil te bang a om zo in na om dan wa pil wangun ni te a hoi lo zakin hun na nei sung un atam thei pen se mun huai zakin hai nuam ke un la to pa de lambang a hi chi thei zo un wain wain khamin om ke un waya ki dek lo na a om hi kha adim in om zo un phatna la te pathian la te khalam la te a ki ho pi chiata to ba kyang a na lung tang ting ting wa ging kilom bol le la sa in I to pa Jesu Christ min a pathian pa nge kyang a bang kim tung a ki pa thu gen gi ke in Christian in kwan om dan zi te le pasal te Chris lau dan siam in kiniam hiak chiat un zite o to pa kyang a na kiniam hiak bang on no ma pasal te kyang a kiniam hiak un Chris ama nge pumpi hondam pa hi a saptuam te lutang a hi ma bang in zi lutang tu pasal hi huchi in saptuam te Chris kyang a akiniam hiak bang on bang kima a pasal te u kyang a zite kiniam hiak u hen pasal te o na zite u itun Chrisin saptuam te a ita asikwa akipiak bang in huchi in aman tui a sila thu a hi siang tho thei na ding in huchi a saptuam te nin bang lo vuai lo le huchi bang thil mong mong pu lo a siang tho le gen siat baya omzo a saptuam te ama le ama thupi tak a akipa thei na ding in huchi bang in pasal ten leng amau pumpi ma bang in amau zi te a I ding a hi ama a zi it pa ama a ki it a hi kwa ma in ama sama a hongi ki Chrisin asaptom te avaka ade tho bang in vakin ade tho zo hi ama sa le gu apan a om pumpi hyang te I hingalwa hoi jakin pasalin anu le apa paisan in azilin tin ten dinga ani un sapum khat ahong hi ta ding u hi hoi thu guk thu pi hi athu pi hi himale ken zo Chris le saptom te to ke saya hi ka gen akoi abang hi tale no laka kwa pe in ama aki it bang in azi it hen azi ma in leng apasal sa takin pilwang hen